Firing ke friendsong sung tini norong ni bagai hana hai katal job notification friendsong abo hangke Raymond Company friendsong ADC government je sini TTA ADC government ni uduge kaisa recruitment rally khalai jangnai fainai 25 tarik ni simi friendsong amongkha Raymond Company o job khajangnai o job ni joto security ADC government ni yago nga friendsong norong no abo pura details babe norong nang sanai norok obuni press meet khaimani sini deputy CEM song tai CEM song borok mani nukhna ango jagon non kaham ke sanai friend song vacancy tongnai oro 350 ta buri rongni bagai friend song tailor post nibo mong ke tailor fuila norok o jaga thanga angka ke 7000 khlaimanai fuila norok 3 month training rojangnai training period to 7000 khlaimanai norok training complete ingkha norongni 10000 ni simi start ngui thanai friend song ta kaisa post tongo dress master friend song dress master norongni 8000 manai training 3 month training period of friend song star ar pore 11 থেকে 15000 ni simi sengnai training complete umani pore inke joto qualification ok busuk boys rok busuk angnorong fungnai oboni bade bonorong group insurance provident fund lodging fooding hostel free tai thangpuro je train ticket ok bebono free rejangnai friend song gangke qualification gangke tailor ni bagai sudu 8 pass gangke norok rimannai after dress master ni bagai inke madhyamik pass tai aboni se kwbangma norok rimannai friend song norok ni joto qualification bangsak norok nasungno ba norok ni performance nai norok mate bolo beton kwbang rejangnai amtike sajak tongo engkai boyas gangke 18 ni simi 25 বছর জরাতে hini sajaka आरफोरे सिनी जे रैली बा रिक्रुटमेंट डेट गांके फ्रेंड्सों 25 तारिख 26 तारिख 27 तारिख अक्टोबर ओ मास नि 25 तारिख फाइनाय तिनी 21 तारिख 25 तारिख 26 तारिख 27 तारिख ओ 3 दिनो नरंगनो नाहानाय बो जागा गांके नुवाय ऑडिटोरियम हॉल नुवाय हॉल हंके संग जतन साइमनो खुमुलुंगो एडीसी खुमुलुंगो जे नुवाय हॉल ओ जागावो जे रिक्रुटमेंट process khajangnaय oboni job location hingke to bo jagao hangke friendsong o job location hingke Bangalore Raymond Company o friendsong Raymond Company hingka kaisa dress manufacturing company hino dress namnai company hingke norok o jagao je interview ba o je recruitment rally o nor participate khainai hingke tamu document nangnai Aadhaar card nong S proof hingke to nong ni madhyamik ni admit dok oboni S proof nong ni certificate dok nong ni jodi birth certificate tong selangdi arpore jodi nong ni madhyamik admit dok abhai rong nong ni H proof ngo nong ni 8 pass hingke je certificate oboni H proof ngo tai educational joto marksheet tong mani jodi nong graduation complete post graduation complete hingke nong ni joto madhyamik ni simi ayang 12 ni BA ni joto tong mani nong ni marksheet talangdi madhyamik ni admit talangdi jodi norok 8 pass ngke 8 pass ni certificate talangdi jodi marksheet tongke marksheet talang thani arpore ST tai PRTC nangnai tai 4 copy photo talangai norok ma thanai inka o jagao thagai norok job participate khake angke norok no select khainai ba pray 350 jona vacancy talang jagnai amongkha Raymond Company Bangalore oboni joto daik to nanai ADC government borno rohnai joto nor o jaga tonai ke hostel free mannai joto norong ni security ADC government nanai borok naikol ni bagai o jaga ni pray 3 jona hai deputation borok a jaga o norong naikol ni bagai borok o jaga ni hoite ADC government hoite rohjangnai borok angke friends norok o jaga o jodi rnamusung mitong hangke to ready namusung yang ketu khunu khaineng krai nga angke jodi om hairok sujug mana musung angke norok thangi rimanai nga kai norok oboni je press meet khlai je samani a video ni link bo ang no o video ni description o renai norok hake bo norok ni borok ni khukti bo kaham ke khanai naiman no nga kai omong ka kaisa private company job notification friendsong ADC government ni hoite obo talangjak nai Kai asungno rencong teu sa jotono no hai hambai